As we Bible bagi text na Matthew chapter 21 verses 12 ay nahapaklaka 17 hipangom sa. Jishu na vare we korum shimli vazang laka jili ot kayor bingli la gala kalo bingli la saikor kasham sir hawa gala paisa kakai bingwi table la gala nasu kayor bingwi bam kong la hor katan mi sir hawa ana atum li hanga hitata kapi haidale iwi shim hi se ha sakwai shim hora kana tumna kangapona pingwi akur sang sa khaira korum shimlung le mi kangabel gala pay kate kaping jishu wing lem li rada ana atum ni rai mi sera ka pangmon ako kaping ay na ayan katemping na mataka kahay ot sakping ji katay ay na gala David wi now mayera li hosena de now shinaw bing na korum shimni kavaw chigasha aina atum malungwat lakhawa jiena atum na alehanga atum na hangda kalehi na shala ma now shinaw bing aina angang now bing kamor aina kakashunga masot kachikat na tum na kwira haira da kapi kahai jina tum mapa kwi haira Jishuna atum ni jiho hai laka kenung jiwi aina shokta Bethany li apisanga. Nanakwi kai na tum saikoro li vare wisok ming sarano. Amen.